Zăcăia carpia. Ok. Da. Voi ați găsit ele măcar în litru? Da. Două de un port. Da, Nu, arată treaba ce e. Trage mai tare din el. Nu se duce că e scurt aici. Am nani? Nu mă uită. E băgat pe toate. Te-ai dat un filet încoace. So when US was talking about, we're going to build 200. Nu știu engleză. What's up? Chinese are like, no problem. We're building 1,300 MiG-31s. Trimite-l pe Roșca o leacă încoace sau pe Dumitru. So lesson learned here. Inspect their ammunition and inspect their boosters before we go to the field. E înfiletat prea tare aici. Nu se potrivesc. Nu, el se poate. Uite, nu intră aici. Trebuie dată 180 de grade sau 360. This problem we have on more. Uite, o leacă trebuie desfiletată. Desfiletată atât. We need a key to boosters open a little. Tell the you're talking me now to turn that a little bit. Okay, I'm gonna hold this and I'll. Not really. Hold on, I get it. In case it goes off, my ears are protected. Yeah, okay. Don't do this at home. Boy, I sure hope this doesn't go off. When we go out in combat, you should have a good sergeant who understands the ammunition. Put every round together, make sure it fits right, it looks good. Budem orada bebrin. Jak sarboz ușor باشه. مرمر کلش در ساخت پرتن. کلش که درست بود موضوع مهم معتبره. این خیلی میبینیم بعضیش دستش پیدا خراب آوردی تو. همونجا که چک میکردی مشکل نمیشد. فهمیدی آینده فقط فکر در باشه چک کنین مرمی را بیارین. اگه ایده معرفه باشه شاید الف کلیتان زنده میگیره. Nasıl bitirir ki abi de? Hai, Nurudin! Hai, stai, Marmina, parte! Hai, stai! الخطانة جو الخطانة جو Stai că fari racone! Marmina, parte! Good target. Very good target, yes. Yeah, I drank chai just a minute ago with the A&P, so I'm full of chai right now. He's good man. He's like officer. He gives some area. Yeah, he's up there. Right there. It's the second crest. There it is. Here it is. Put the bubbles! Mai am o încărcătură pentru încă o bombă. O bombă cu încărcătură. Seta mă lăsim de văzare, vezi? منتظر قماندان Bubbles! Ahí está. Gata al doile!